malam gua lari ya male and nyamoron Rebecca shaban kaya ka Thursday and langana record so ka Bible an kula Sabbath school kan kono wara yirwaini kot ba kon mo ka palma tot sana pa kwar jaw bani shukur sulana talwaj ke shang shinyo kamne wala wadin ene changa na America ne jeirul kuli chupana shi jaga ja pol kichene wara ilani ko war ngene wuti dial kenyin ko wani ku to ka jin to wadin jang ne ka ja ne yala ne am ko ti ya tele ne ga o shela ro bete ga kɛɛl amani shanken telamu dwal kne bune jal ke jikke wadi lang ji karwai ku ti balati no breida ka binga use ene wo bi yedu ngo barai kreida o te kel kne ti bu jeling da no bi jisken ko leb ko adin ko ti kariyat ko shi kariyaran se jiti dial shudu kadi ngo amen gwa ana bana wara irwai ne kon ta kon ka Thursday wala Thursday ala chanka diye ka kon ka Sabbath school lesson ta kon ka lesson ndio dien ya tande cha laro lieng inte jok ki tuk so bana rwach bana loy ki tuk shagawa ala wo ka Genesis rwandi chukot kalat ko John ko lo jok ka tuk shagawa ko bu kono kul nga jo Jesus inga ngi kono buk John nyu de jo kono ne Jesus inga sheme chala de te tungwa ti shagor ai bogo me bat kan ka lon ko ba kalat kwa ken batin ko ndi cha lingi ko bana janga jo Jesus nga lingi je ku dan ko bana Jesus bana ngari nga ante ma lesen ndi dien ko koro ke je wala right kon kamirel goiro en kula kop kula Jesus ko ngi kona ka bogjon chioka ke ya charwaj charwaj ke wana akan pini chap to wa karwaj jene chaka pinge je mitelo rwaj cha pin cha de chak che wala ra karwaj ko so ntame mane ngaj mede kon ke doubt tene ti la te ke diu go Jesus chi ko but John tame jel har kon to ye ko tin chi wore ide no Jesus ko so lesa no ndano wala right kon ge right kon ke merel goidero ta gore glory ta gore reappearing them glory ala wo glory charoro nyogo judge glory me dane ete ko the gente ke ajen amarel goidero relro ramrerode ramugwa mererode ajen ko ante mambana wo ray right ka Thursday bana ugo jo wonene bana tike question en wonene me chaka pin me chaka o anga me tin anga me chak pin Kuoth ajene chaka je keriet ka Jesus ntame chaba right ka bogjon ene wo michi kono kwen ka John biyo kwen ka roare biyo kwen John chapter 5 chapter 17 John chapter jen wal baro biya kan ka kel wakati Jesus wa mechi shang yadda mechi chop chawa gwadini poinga go shi point ka poinga ka poinye la ta ngana wal ni me kan pe ni chap Jesus right ga gwanda direct ka cha wan sa ma mechi ban an sa da mechi ban sa mit sa lede chawa sa lede mechi ban awa ba glorify ba liak ba mo ke liak ba kam liak in Jesus mechi sa mechi ban ba mo ke liak ba kam ne ka be glory de be receive be glory de be jak muku kono go lo do nguna mo ti jona lar kon clear on Jesus ko de jala liak mo ko de jan ba kam glory Jesus te raja gwan jo wadin ko liak ka jan sa ci ko liak de liak ge dan de la liak nga ni do tuk chakwa mo kono bare nga bade me kwa je nga bu jat ger Jesus ap ko je ka kuidan
Kala de da ne cha kame gwa no bo balat be bentim ke be bana accomplish. So mấy con này mấy cháu ấy chỉ ta để chỉ chụp khi chỉ nín cái chữ thuộc chỉ mission để chỉ tim cái cô sa tim ba liak bị quan liak cô là để chú quan kame ba liak cái so an sa ấy chỉ chụp ajan sa ngabade alo cha ngap chỉ là để chỉ thuộc cho con cứ jo ra chỉ kame cha lat anga kwa liak changa liak ngana wa mu ko na go ji on cross chi mo go ko kan ji jus cross mi ji cross mi la ngap ko ni shuartin cross de dum bar wo ko na go ji contrast no ne ba ku le liak di kan na ka je kan mi ji na ka je shere ga shwar na ka je kan poja na ka je la go cha ngap ji baran ku liak di ka ka cha na ka na ga ji mu kon mun ku jenda dien ajana ba liak ba kam glory de yes ko didi ko an cross le ko kon conclusion cross jen symbol ki jen mark dung kana ko Jesus mu kan limu kan ko cross ci kon da kan an cross ajen symbol dung mercy an kula pal duari ka ki ko loy ko me shi liu me shi wo cross me ja ngap ci kandan ci ban ci pal duari ci ban do batede ba ko ba lo le ci wona ne lage dan ita ka kon ker Jesus jegi liang ni ki je glory ni je ko ko jo ko jona ne nyimana na len ji wati la ro ne the oneness je wata kele dan ko take kel ka no ko cerke kram kel so take ko glory kel take ka rel goidien rel ro kan daro take kel je wo shi ni glory me dan ne te kon kel glory me te ko me kan pe ni chap de kan Jesus take kel ente men la de dan ne sha ko kame je tuok lo do mu tuok ba lo nyan ba lo kut gwan ba lo ku glory de medan ite ke jagan kop ke ba lo wi kom da kom e che palpin kom e che banpin ke kuidan kon di duore ko ba bili wo kon ke che wo gwadin che je liap che wo ka bungo ku liap che me che je liap ba liap ge dan me te ka nga ni me kan pin ni cha to chane nga je wone ne kana Jesus ta na ka na bora cha la wijiat cha dol but ka jukot kia ka kot Jesus alwel duori Jesus kan ka koro cha kon nyot pal duori te kon nyot kaj loy ludo ka chi lade me cha lat che complete ludo ba liak je ante mum kono kuch lesson men bana kantin on Thursday me lesson bana kan kono kuch ni duor kono duor alengo duor melet kono la kono and duor jen chi kot ni Jesus jen chi jaga liwo chi wo jiar cara mi gondwori ga kuidan keta ka bor ga kuidan cha ngap shore ga kuidan no don dur ajen bi Jesus jen kuje jaga ja bata ka shode jegam ka dwar la da kon so mi ci kon ko kula shar chana je shar dwar da kon nyirdi ke da kon lugdi ke dwar da jegdi jegbira ko te gwam che lartin go kulu ma mi chana dwar chana dir la chere mi chana Jesus chana nyo patja ko dwar ngi kon ka dwar ban ka ngai ka luwe ko te kam kon lo do jino wala mi chiro jege le dwar bi nga je wona ne dwar la de me chere man nangane Jesus wujja again ki ba Jesus ba ngap ka ngabara wuda ka kwida ko jen dwar me ajen jaga jabu liwo ki ba wujja lo do ko kon Christian of Jesus
no kon Jesus lo do kon dur do kon nyer mitele sene bana kam kajen taze wala aje no dur bana nyer a prize dung dur lo dung dur no lia Jesus no boar Jesus no ba Jesus ba humiliated ba ngul ko roy ba duwach ba nga bu jak kam sure dang rew ajen dur lo mijin Christian mun Jesus chudwir ko dur la ko dan la jana wujja roin ti ka roin ko ke nyu do Jesus akot ejen ko dan chaka win mon mun chala riet me ta ko kot kel me kana oni chak ke cha gwan jogo ne na poy nga a poy ni me ta nga me ta kon kel ni me kan pe ni chak banda diene jen o dur en ti Jesus chen nong pin yu komde chen no wan me che beliu ko lia bora ko kuidan bana je lok ko bana je nyir wako ti ko barwain ta tun bakala loidan no ne mugur ko no bana wo shingnel abana mar ko kop shi kon ba mar ko dur gore kop tele mus tene boytin shing rol nel tele dur tene goytin mi jiran kop milare bu kop ba gor ke jigro tere idu ko dur palen dur mo pa pal mi dur mi shilon ko bi pal ko mo ka power ko cha woti dia lot ko pal ko dur mo bi wo ko mi tire dur tele kan shibikan goro bi jal ete dur bi re jogdo ko dur bi lok ko dur bi nyer o jene nakanu ka jene nang Jesus zija ana burwano kot pik ka kon kel mano kot ba bana je tij ko berwani ke baka jaga jawo loidan ore yen kon ko bana jalga ka kel ba paga wana bu kwari Jesus bitaga ye kel ba palga pala todbo to bu kot berwani ke tidi ba kot ana pal pani ye chokor so kwatin tiye je ke kerwani to pa lati wadin langa ji o changa riet kel michalo chine la dre lada da chine da let da shianga da wadin lo do bane nang re kana wadin lan ye loy da ki yedu Jesus she is just a prophet she is just a god god Jesus the quote ka Jesus ti liu jalanger ka kwida wadin ka jang ne jab ne beeru ne nyer ni dwar lok ko bane wore dwar ko bane lok ko ne bane dwar bane wore shianga ti jiti dial ko longdu wadin logane ko bane lori alaka ko bane wore dwar ko goydu mo wokiji kene pot kin nugdu ta gatu kel tu ruan ti dola ti jiti dial should get ki yungwara amen